Our next speaker will be Abdoulaye. Assalamu alaikum. My message is that we all encourage the youth. No matter what, we have to make sure that we put Allah in our children's hearts. Because in life, you have your highs and you have your lows. And if we instill Allah in our children's hearts, just remembrance of Allah, when they get older and we're gone from this world, our children, when they're at their darkest moments, when it seems like there's no way that they can do anything, there's no way out, that remembrance of Allah in their heart will save their lives. And it doesn't matter, we don't even have to be their parents. Just encourage the youth. Remind them to remember Allah. Remind them to study their Quran. It's the little things that count. Because you never know. You can save them from hellfire with just one little phrase, one word. Everything counts. So please, encourage the youth. maanaam dañ ko dimbalee xale encouragé ko mu xamee ci yàlla loolu day musal nit ci safara même lu mu mën di doon rek ma ñuy jàngale alxuraan nga jox ko sa alal mbaa nga loo mën rek lépp ci la يسور رسول الله خاتب مولده يدوم لنا بسرا يفي خير مولده يسور رسول الله خاتب مولده يدوم لنا بسرا يفي خير مولده وكان إلهي كل دور بجهيما له دهر خطي دون لهو ومسيد محمد المطهر لم يأتي مثله وليس يجي مثل له نعم سيدي ما من المولى أتاني بلا أذان بجاه الشافعي لمن محمد وسرت برب العرش عبدا الله به وما زال قلبي برضا ذات قيود لخير البرايا من خلام بشرة ولي قد تخصيصا به نفس تهتدي داني إلى إياه إذا شهر كونه لخير الورى زرفا كوى كل سداد عديتنا تصفو لدى لئيس سرمدا وأنا ما هدائن إلى خفو زدادي بإقدام زروسدين عدا كل مشاهد إلى خير نتاج
خيرات من خير منجد سببت لخير الله ما لم يلق به وزاب لخير دار ما لا يهسدي إلا العيب الموتى رواية مبي أويت زول الأنسى فيا خير مريدي إلا العيب المختار رواية مبي أويت زول الأنسى فيا خير مريدي amiin adiya maam Zeynabou Mbaye ak maam Abdoulaye Mbaye yàlla na fi yàgg lool tag wér ak noonu. And please remember my message to encourage the youth. They are all that we have. We can save them all.